Vi gledate Radoznali kviz. Čeka zdrave, uči radoznalce male. Stiže, ne brini. Igraj Gemini. Dječja igra sa kartama. Potraži u tržnim centrima i knjižarama. Zdravo radoznalci. To sam ja, Čika zdrave, koji uči radoznalce male. Dobrodošli u naš zabavni i edukativni radoznali kviz, koji je osmišljen posebno za vas, mali radoznalce. Radoznali kviz je odličan način da naučite razne stvari i da se još i zabavite u isto vrijeme. Uz pitanja koja se kreću od geografije, pa pogađanje životinja, poznavanje jezika, svako ima nešto u čemu će uživati. Vjerujem da učenje treba da bude zabavno, a radoznali kviz je odličan način da uključi vašu radoznalost i podstakne na ljubav prema učenju. Dakle, radoznalci, hajde da vidimo šta smo danas pripremili za vas. Pa, radoznalci, idemo sa našim prvim pitanjem za danas. Možete li pronaći tačan rezultat? 2 puta 4 jest jednako. Pod A 4, pod B 6 ili pod C 8. Pod C 8. Bravo radoznalci, 2 puta 4 jest jednako 8. I naše drugo pitanje vezano je za matematiku. A ono glasi, broj 13 je pod A neparan broj, pod B paran broj i pod C jednocifren. Odgovor pod A, neparan broj. Bravo radoznalci, broj 13 je neparan broj. Idemo na naše treće pitanje i ono je iz matematike. Ali nastavite niz ili otkrijte šifru. 3, 6, 9, šta ide dalje? Pod A 10, pod B 12 ili pod C 14. Pod B 12. Bravo radoznalci. Znači šifra je 3. 3 plus 3 je 6, plus 3 je 9 i plus 3 je 12. Odlično. Idemo dalje radoznalci, odlični ste za sada. Četvrto pitanje, također matematika, ali prebrojite jabuke na slici. Koliko ima jabuka? Pod A 17, pod B 18 i pod C 19. Tačan odgovor je pod B 18. Bravo radoznalci. Zdravo radoznalci, to sam ja, Čika zdrave. Imam jedno iznenađenje za vas. Da, tu je igra Gemini, koju sam ja napravio. Da, odlična igra sa kartama. Porodična igra, možete igrati sa svojim drugarima i drugaricama, bratom, sestrom, ali i sa roditeljima. Znači, ideš na more, ne brini, ponesi Gemini. Ideš na planinu, ne brini, ponesi Gemini. Dosadno ti je, ne brini, igraj Gemini. I na redu je naše peto pitanje, a ono je iz srpskog jezika. Koje slovo nedostaje? U pitanju je naravno latinica. A, B, C, D, E. Upitno. Pod A G, pod B H ili pod C F. Pod C F. To je tačan odgovor. Siguran sam radoznalci da ste ga i vi pogodili. Bravo! I evo jedno zanimljivo pitanje. Šesto pitanje glasi, kako se zove životinja na slici? Pod A bubamara, pod B pčela i pod C skakavac. Pod C skakavac. Bravo radoznalci. Znao sam da znate. Skakavci su fascinantna mala stvorenja koja skaču okolo po travi. Imaju duge mršave noge koje su savršene za skakanje na velike udaljenosti. Zamislite da možete preskočiti veliku baru u jednom skoku. Cool, zar ne?
Ovi mali insekti dolaze u mnogo različitih boja, poput zelene, smeđe ili čak žute, tako da se mogu sakriti u travi i lišću da ih ptice ili druge životinje ne vide koje bi ih mogle pojesti. I idemo za naše posljednje pitanje za danas, a ono glasi: šta je suprotno od riječi visok? Pod A srednji, pod B nizak ili pod C viši? Pod B nizak, to je tačan odgovor. Znači, suprotno od riječi visok je riječ nizak. Bravo, ravnoznaci! Pridružite nam se i lajkujte i pratite kanal Čika Zdrave.